Kimako kinene ni gitungite ikaria kiganjo tauni ya Thika thutha wa gukorererwo hinahi mathaini ma utuku ni mwana irira maingatithirie kuma cikaro iria maikaraga na thutha ucio irathondeka rugiri rwa mabati niguo kumagiririria gucoka nyumba-ini icio. Twete nyumba igire guku na turihite nyumba icio 10,000 na tutire na mbia ingi tutithinite mweri. Riu tairo tuko no ngirora guku gwakwa kuraikirio ihiga ndiratura nginya ibati. Gicanjama giki kirerikana gicungiririo ni ngucanio gatagati ka igithia eri iguru ria mugunda uria nyumba icio ciakitwo. Rekodi cia migunda kuma kuri ministry ya migunda cionanitie ati mugunda uyu wandikithitio na ritwa ria mutigaire Margaret Wangui Kimani na ngucanio ya mugunda uyu irekwirwo ikoretwo gatagati ka muriu wa Margaret uria watigeirwo mugunda uyu na onjorithia angi a migunda kuria o eri marauga mari na title cia mugunda ucio. Abadea ameleta kuhusu huko ate anasema shamba ni yake. Sasa sisi tuko wapi? Kwa sababu tuko na title na yeye ako na title. Tukiambia tupeleke makaratasi tumepeleka kwa DC, tumepeleka kwa OCPD na tumepeleka kwa OCS. Tukitaka survey akuje. Kurumirira githagathago giki aikaria ya akiganjo ni marurunganite makiuga ni manogetio ni gutagwo mahinda kwa mahinda mari cikaro-ini ciao ni undu wa ngucanio ino makaya maria maigwitwo ni ruhonge rwa ugitiri rwa Thika. Na tulisema hii mabati isiwekwa tafadhali. Kama wenye watu wa Abadea wako hapa hata kutuma askari sasa kuanza kuwawinda. We live in a civilized country, nchi ambayo inaendeshwa na sheria. Hii kufungia watu, this is barbaric. Munini wa kamishina wa Thika ya Ithwiro uhoniorite ria maragucaniria mugunda uyu matware marua maria mothe marabatarania hari kotithia surveyor kumenya mugunda uyu ni wao. Kila mtu ameleta makaratasi yake na copies of the title na plani yake. Tunangojea vitu viwili pekee na tumeambia Keri ambaye ako pale aende alete FR namba yake na Abadea alete search yake, latest search. Tukipata hiyo mbili, surveyor atakuja on the ground. Wajirometa, Inooro TV.